Enkaye tuminahtin sa nagpilawara ya kumembiri ming siram ganalo na FM akwamkela kwa nangona Afrika Wa Vulavula mina ni kalanga pet matebula timakatitele tasukurana motlaka men fumene nsukuna ndala tabiya isama hlinta kalis Afrika Wa Vulavula eka munghana lo NSFAS swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka kalanga I munhu loyi I fana na buti wa mehe and I munhu loyi ni nga mi khoma hi voko kusuka malembe mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years I mehe ni nga mu yendlela swa ku mintirho leyi a yi kuma ni mu tsalela mapapila ku a thoriwa ni ku tirha la ka mina ni tlhela ni mu holela hambi hi sweswi leswi a swi vulaka u wa vula ku ni mu hakele 3.2 million over a period of 3 years. I mean mali ya kahle ya ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena. Palamende ya rixaka Sweswo mixerom ganalo na FM kombandlela mina ni kalanga pet matebule ngwana rasmato wa jimo xichango mashingirtano wa chajana makunani wa ndandatsi ya kwa mkera kanoko Afrika Wa Vulavula na mutlakuru msumbu noko siku ilerera wa 15 ramwetilia ya sungoti lemera magindibiri makumembiri mune kasike noko wa Afrika Wa Vulavula wo melersuwa nchindani Eric Mabasa kutisela wana tweak sukali no a studio 1 agiani amasingita mod ila inga ko lao si sianda vingeteni nga wulu kuile Ben Store ndlela ile seninge linda visita ku ile Ben Store ni vulatani neri imtisala nangona ko Afrika Wa Vulavula kusuka amasingita mall ka bohosi bya kasianda ni hila inga ko nhlekani wa namotla mixerom garalo na FM ko ela ka vika mgingiri ko ka bandara African National Congress ku undili na solo ku undili kutetani ku hetelele ku endla leswaku ku va na swivulavula swo tala ngopfu ka January 8 statement lexi xi nga andlariwa hi president wa bandara African National Congress tlhelo president wa tiko president Matamela Cyril Ramaphosa se hi ta tsakela ku twana n'we mi nga na tihlo ra ku vona hi tlhelo ra timhaka ta politiki ku mi vone yini ka timhaka to tolo mi twe yini ka mbulavulo wa president wa ANC hi ndlela yoleyo handle ka sweswo mi ngisera mugana lona FM tin'wana ta timhaka leti nga ko I mikhukhula leyi ngelekini mahlweni ka tindhawu ta KZN laha va ngeri timpfula leti ti ngele kuneni ti le kwini mahlweni ti ona se xivutiso ku ta va ku ri ku hi huma njhani ka xiyimo xo xolexo timhaka ta ku cinca ka maxelo kumbe I ku tsandzeka ka makunguhateleke ku nga va ku ri xikombiso xa ku va vanhu va ka va tsandzeka ku kunguhata na ku lunghisa timhaka ta vona hi kantswake I yin'wana ya timhaka leti hetelaka hi ti languta ku ya amahlweni kasi hi ta tlhe hi bula na va ndzawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri lava va nga ta va ka va vula hi ta bula na nkulukumba Venile Mbele hi bula na vona laha hi kha hi languta ngopfu ka timhaka ta 9.8 wa mabiliyoni ya tirandi lama nga vekeriwa tlhelo ka lava va vitaniwaka ti missing middle lava nga ringaneliki ku ya hi milawu ku kuma mpfuneto kusuka ka NSFAS kambe na vo vinyi va kha va tsandzeka ku fikelela timhaka ta ku va va hetelela va endla leswaku vana va vo va kuma dyondzo ku na ku amukeriwa ka ndzawulo ya dyondzo ta le henhla ta tsundzuka ku ri namuntlha ku languteriwe mbuyelo lowu nga ta va wu ri koho eka ni nga ta ku vhiki leri ku languteriwe mbuyelo wa vadyondzi va ka grade 12 lowu nga ta hetelela wu endla leswaku ku sukusela hi musumbunuku ku pfuka huyi ya leswaku vadyondzi va hetelela va tikuma va kha va ya ka swikolo swa ku dyondzela tidyondzo ta le henhla hi ndlela yoleyo se Afrika Wa Vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela hi ku tumingisera mina kwalonga ko n'wangulo wa wehe wu ri yini ti timhaka leti nga na tona hi timhaka leti nga ti khoma hi ku hambanahambana ka tona hi le ka stage 3 xa load shedding xi tisiwa ka n'wina ya ku seketeriwa va ka Eskom na ku va kombise ku hi ta va hi ri ka xiyimo xolexo ku fikela se hi ta va hi kha hi twa ku loko hi ri tani swi vula yini ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo nakona ku Afrika Wa Vulavula ka mugana lona FM hi rhamba wena ku tisa tlhelo ra wena ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona eka 0860 0025430 0860 kasi ke u languta u kandisa na rito eka 0657443911 0657443911 va City Press va kha va vika I tsalo rin'wana ri nga tsariwa hi Professor Hlengani Mathebula leri a ri vulavula hi timhaka ta ku fananisa swiendlo swa khale ka President Jacob Zuma na swa Donald Trump na ku swi komba onge ti swi vula ku timhaka ta tipolitiki ta hina ti nga va ti kha ti voyamela tlhelo ro karhi se hi ta va hi kha hi kunguhata ku bula na vona Professor Munduku ta twa kahle ba ku yini va kota ku hi pfuna ku anamisa miehleketo kambe sweswi a hi ti wena mingisero meku u khomete timhaka 0860 002 543 nongona ku ya Afrika Wa Vulavula
ka ha ri na vanhu lava nga se holaka mindende ya voho timali ta mpfuneto kusuka ka SASSA ka n'hweti leyi ya Sunguti. Xana xivangelo ku nga va ku ri yini? Van'wani va byeriwa ku loko yi nga ri kona posweni yana a bangi, loko yi nga ri kona bangi yana vhengeleni. A ni swi twisisi ku endleka yini, ku le ku endlekeni ka yini, ku swi tikomba ngeti ku na huyihuyi. Ni vona na vaviki va mahungu va kha va kombisa timhaka ta ku ongeti se va vilerisiwa hi ku va SASSA a va se hlamusela kahle ku xiyimo xi njhani. Ku na lava khumbekaka hi timhaka leti ke a hi ku twimingisa ro 0860 002543. Hi sungula vhiki leri ka hi tsundzuka va swirho swa vandla ra African National Congress leswi nga hundza misaveni swi ka swi ya eka ku tlangela swi hundze misaveni laya tintshaveni ta Makhuba Kloof. Ku vikiwa leswaku bazi a ri ta ri suka ri ri a vutlhokwa hi ndlela leyo. Se i swin'wana swa leswi hi nga hundzaka marito yo chavelela eka swirho swa mindyangu leyi lahlekeriweke hambi ku ri swirho swa vandla ra African National Congress, ngopfungopfu a Limpopo. Ku na maheveheve ya ku khale ka president va nga va ri kwala a Limpopo ku hela loko a vhiki loko hi yaka kona. Ku endleka yini? 0860 002543. U nga tirhisana @Afrika Munghana ex handle hi twa n'wangulo wa wena hi ndlela leyo. Nongana ka Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM na ri teka riqingho rero kambe andaku ka loko hi twa ku mikoho ku fika kwihi kwala mi nga koho mingiselo mina 0860 002543. A hi ku mingiselo mina ku angula kwini. Ni vone masocha la Giyani a ni swi tivi hikokwalaho ka yini hi ri na masocha. Un'wana ri mhaka ku na van'wana va ku va ta ndla shutdown kasi yi endleriwa yini? Mi va mi kha mi lava ku fikelela yini? A hi ku mingiselo mina 0860 002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wa hi ku n'wangulo wa wehe wu ri yini nako u khomete hi timhaka. A hi sunguleni loyi nhleka sikane mpfukeni botet pfukeli mjani zinjiva kona xikulu xa mina ma na lembe lerintshwa na lembe lerintshwa botet katekani lembe hinkwaro botet a Kens botet no January statement ya ANC yi ve kahle le Anel Street eMpumalanga kumbe eMbombela. Yi ve kahle ngopfu, va promisini ka mhaka ya education, ka mhaka ya mintirho, ka mhaka ya health, ka mhaka ya ku fighta crime like crime illegal mining na vugevenga ku angarhela. Mara January statement botet yi ta every year, mara a hi yeni ka ku implementa swilo leswi ANC yi nga promisa vanhu va South Africa ku hava implementation. That's why mi kuma ku va hi xitalo mi kuma ku ANC ya fika yi promisa swilo kumbe government ya ANC yi promisa swilo na vanhu va South Africa, mara ku heteleni ya ku terekeni ku hi lava mati, ya ku terekeni ku na vugevenga eka miyexe kumbe ka gawula kumbe kakala no ni ka xikombiso. Se implementation leyi hluphaku ka ANC se va promisini mara lack of service delivery. And xin'wana ANC yi fanele yi tlhari ya tiphati leti sweswiwa ti tele ngopfu botet, ti tele ngopfu. Ni nga mi ti-20 allegation ta ku Zuma is coming to miyexe hi yin'wana phati yaleya. Se mi ta swi vona ku ANC a yi ninginisinyana matimba botet loko va hi promisa swilo na vanhu va South Africa. Tikhanselara laha hansi, timeyara hinkwavo lava nga responsible the department teto loko ku ri fanele endleliwa mati ka miyexe ya la nga khoma desk area kumbe MEC yale a va monitor ti-services. So national ya ANC ya promisa swilo mara a yi ka provincial na ti-sub-regions ku hava implementation botet. Nemetweni botomen ke sir sina nkarhi n'we hlayiseka na wo hlayiseka botet a Kens ta va yisa mahlweni ka 0860 002543 kambe sweswo hinkwaswo andaka loko hi hundzela hi kona ku ta korekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Hela nga kona mingisero Munghana Lona FM 12 minutes ntsena ibile ora ya 12 na kona ku Afrika Wa Vulavula 0860 002543 ay ko tuku ngwangulo wena uri yini 0657443911 ku ikutwa ku ngwangulo wena uri yini comment timaka hlekani lo hindlela yoyole taba kai bulana good enough Mashego sweswinyana ya afu kubela wana ya 12 enda ka hloko makata mahungu hitwa ku yi hundili January 8 statement ba kume yini kambe n'wana mingisero lo nhleka ai ta tankhanga bjani papa ifukile ngobo
Bukelo la Pitori, la Lembeleri Satatan. lembe ri channel ka n'wina papa You can see. General 80 fund kasengo of Tatan Kalanga. I fund kasengo of the Magadago before Isungula, Agorna de Sasuku, Melvin, the Sasulo, Matalan Gulu, Tatan Sikilan Balula, the Magale Data swimming pool or fire pool. So the Senas were not Kombangabusi, the Katagisa Gore, Sutafamisagui, or Mafamiselama General 8 statement. Mara and Sangop so here Akumago top 6 Aitaragangopu, Aitangani, Mavonelo na BSG, Mananam Konya, Dodinish Belan, Komisaga Sobrevalebu, Secretary and President, and the Shashin Lavurka and Agatani Tiku, Iluland living Kawan, Lavanga Sangana, and Lavanga Komana, Lava Tendisabu Luxia to a manifesto one, Neta Vaibu Feed, Komisagori, President, President, the from the Maswing. And Agorna wants also Gulgumbango, Kufumoga Padilla MK. In control our lungs are now on our law. Marashid Kombaga survivor de la now 9, and I have all of us never realized that Magadago and Langsana Magajan are 8 and the Gabukuluk and the Gengaina Masaiti. Lavanga Fambana MK, sort of like this renewal, you will have so on renewal Katabu, Kusefua Lava, Vangatata, Kungundu, and Kumbelavanga Fambisaniki, Mavonelo, Shibonosha President Ramapos. na mitu nile ku languteni mina lexi ni nga xi twa eku va ka hina ve ri a hi hakeleni vukorhokeri lebyi byi kumaka mirini sweswo Well, ku hakela vukorhokeri lebyi byi kumaka i statement lexi nga ku a xi fa xi nga tirhisiwangi ku hava vukorhokeri loko u langusaka nkarhi wa sweswi handle ka lana laha mapatu ma boxekile mati ku hava kiyani ku hava mati ku timela mati ma tiboholi so hi ta vulavula hi vukorhokeri byihi nakona loko hi vulavula le malokixini nakona va na swilo leswikulukumba ngopfu na timhaka ta gezi ngopfungopfu na tona leti ti endlaka ku vandla ri fuma ku ri tikuma ri ri ku tsekatsekeni so sweswo hi leswi va ha fanele ku tlhelela ka drawing board va tirhana ngopfu na swona ku vukorhokeri ku hava tikweni ku fika ka nkarhi wa sweswi mara hina tanihi vaakatiko ho la ta vona vandla leri nga le ku fumeni ku ri vandla leri nga khomana ku ri mundzuku hi ta kota ku kuma vukorhokeri lebyi va vulaka hi byona na hina hi ta kota ku hakela kambe van'wani va vula ku mala hambi ma tiboholi hambi ma yini mati a ni vukorhokeri lebyi va mi tiselaka lebyi byi lava ku hakeriwa loko ku ri ku gezi hambi ri ta hi swichubuchubu ri ta ku ri hakeleleni sweswo no va ri value for money so ku ri value for money loko langutisa mapatu lama nga kona whether le Gauteng or le Limpopo or le KZN a ku fambeki se ma vulavula loko vulavula hi timhaka to hakela hi la ti endlaku ku ri vanhu se va twa ingaku a ku le ku tirhiweni and whether ku ri swilo swi vangiwa hi timpfula leti hi ti vonaka sweswi kumbe i swilo leswi nga khale ku nga fika kun'wana ku dyiwa timali ku hakela hi hakelela yini value for money loko ku ri ku ni hakela ku xava gezi ku ni ta yingisela munghana loyi ni n'wi gina ni nga yingiselangi tatana Pet Khalanga ma swi vona ku ri se ni twa ingaku no tlanga hi mali ya mina no kombisa hi swo koma ntiyiso mhaka ya leyi mi taku na yona ntiyiso yi na nkoka ngopfu ku yi va yi kha yi langutiwa ku loko mi yi byela ku loko mi hi byela ku hi hakela hi fanele hi va hi kha hi swi vona ku nkoka wa khuli kwihi kambe mi swi ri tani khensini nkarhi wa n'wina fambisa swa swingiseri 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela minkarhi ya ku tala na swivulwa leswi ni ku loko ku ve ku nga va ku ri na leswi masipala wu tsandzekaku na yini ngopfu masipala wa Giyani kwala ni tshama kona leswiwani ni nga kota ku va yimelela Mavonelo swi ta ka timhaka ta ku rhwala malakatsa ka mina na swi tiva va ta hindi hi mvulu ene va hindi mvulu a ku na ku tsandzeka hambi holodeni hambi yini va rhwalela kambe kuma vanhu va ha cukumeta a swi tivi lava cukumeta ku voka va nga hindi hi koho hala ka vona ke kambe hi kumeni n'wana mingiseri loyi ni hlekani Aye tata Ntewu. aye baba Hayi ho va na ku hi rhumela marungula ka lava nga sukeriwa va ri va bandla leri ya ANC ku onge xikwembu xi nga nghena timbilwini ta vona i vandla ra ANC kumbe i vandla ra n'wina leri ro ra hina mpelaka leri rona leri ra hina na swi twa herile hi timhaka ta service delivery hi swona mara ku va na swin'wana leswi swi vonaka mina hi swi tsandzekaka na hina why municipality kumbe ti-province ti nga
ti nga endli leswaku va lava mihlangano yin'wanyana ya le handle ka ya ku ya bandla ri fumaka ku langutiwa ku mali ya hina yi helela kwihi hi ku mali ANC ya hi humesa mali se le mi fika ku yi khotela kona hi kwihi a ku fanele ku endliwa sweswo ku lavisisiwa tikhansela na lava makhome va doroba lava na voho va kumeka ku karhi va lavisisiwa hi ku mali yi nge suki yi lahleka ku ri ku mali yi humile ene leswo presidente va ta suka palamende va famba hi muti wun'wana na wun'wanyana and then hinkwerhu hi kayirhela hi ANC hi swona mara ku na leswi hi tsandzekaka ku swi endla mali yi lova kwala kwalomu ka ti-province why hi nga endli sweswo hi ku fanele bava lava va ri mani la joni ni nga kona sweswi banyaza lisofu ve ri va eda lava vo yiva why va nga tumbuluxi na yin'wana mihlanga leswaku ku lavisisiwa hina hi hexe hi lavisisa ku why gezi ri nga fiki nkarhi why vanhu va nga ri ku hakeleni ka gezi hi nga swi siyi na swona sweswo hi ku hambiloko ro vuya gezi mara nchumu wukulukumba lowu hluphaku hi ta va ha berichi xin'wana xa koho va ta hi nyika tiyindlu hi swona mara mi ta kuma kun'wana se va xavisile tiyindlu mosi ya vanhu va nga kuma tiyindlu ta RDP va xavisile mara sweswo a hi swi voni ku na hina hi rhongo kwalaho hi to tirha ku endleriwa ti-RDP siku rin'wana na rin'wana ku hava swin'wana swi nga endlekaka ene ku endla sweswo i phati i tirhi na wona walowo va nga ta va wu tumbuluxile Nemetwe ene mhaka yaleyo mi yi vulaka ya nkoka ya ku vanhu va le ku nyikiweni tiyindlu vanhu va tlhela va hambana na tona swi vula ku leswi mfumo wu nga le ku ololoxeni swona a hi xiphiqo xa vanhu tiyindlu a hi xiphiqo xa vanhu ku na xiphiqo lexi vanhu va nga na xona mfumo wu nga ri ku xi lulamiseni hi ku loko a ku ri ku tiyindlu i xiphiqo swi vula ku loko munhu a kume yindlu a nga ta yi xavisa a famba a ta tshama se swi vula ku a hi mhaka ngopfu ya yindlu i mhaka ya swin'wana se hikokwalaho ka yini va nga languti ku i yini lexi kahlekahle vanhu va xi lavaka van'wana va ku lexi vanhu va xi lavaka i ntirho ntirho wu ta huma njhani ku ri ku loko sweswi ku na tindhawu to tala la joni la ma swi vona ku ti ringana ku makiwa mara munhu loko a fika u lava ku tshova mukhukhu i ndhawu ya industry why hi nga swa pfumeleriwa hina hi ri vanhu vaaki hi vulavula na khansele mi nga hi zamela laha mi hi tisela industry laniwani mara hinkwaswo sweswo a hi swi lavi laha ku va na mali ya siku rin'we ya mukhukhu nga ta nyika munhu ku tisa 1,000 rand ni ku tsemela mukhukhu ene sweswo a hi swi voni ku swe ku hi dla yini na sweswo muna ANC Nemetwe 0860002543 nakona ka Afrika Wa Vulavula mbayuza xahumba u tirhise mathevula dp@sabc.co.za ta mi byela ku i ri yini endzhaku ka loko hi tekelo hi nhlekani i mamukeleli ka munghana a ka ha ri na munhu laha okay i ri khalanga mhaka leyi vulavuriwaka hi tatana Zuma yo lava ku lunghisa tiko ku ve na vona va tirhe 10 ra malembe ku nga endleki nchumu sweswi vo lava ku onha ngopfu ko va ku na vanhu a hi voni ku fana timembara ta MK hi lava va khumbekaka ka vukungundwana futhi swona ku rhangela va swi lava exahumba a xilivulani amen xahumba i 10 ra malembe kumbe i 9 lava va nga marhangela a ni tivi kumbe xana ni nga swi hlayelanga nga ri mafiki 10 kambe a ni tivi ku lunghisa na lona ku onha mi fike njhani kambe i vonele ra xahumba rorolero a nga ta na rona hafu ku bile awara ya 12 hi 20 ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano hi vuya na tatana good enough Mashego hi twa ku va angula va ku yini ka January 8 statement leswi va nga swi twa kambe ke sweswi a hi 20 ku mahungu ya awara ya 2 ya awara ya 1 ya ta yimise ku yini nhlekani Afrika Wa Vulavula. Ni vulavula so bothete mi tirha ku deliver ni nghena office to office un'wana ze holo va nga hlamula ni mtheke yi tsale ku nkula ku vanhu va le changana a mihloka vanhu ha holo ma va va ti fika va nga ka botsa le endeni mi ri na mtheke yi tsale ku yini kuna yi tsale ku kuna mara loko ni tsale ku avuxeni holo wa manje na swi wanzona ma vona so va ti
fihla vanhu ve le kaya khalanga ni hembi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona hi kumeni muhleri wa hina wa tipolitiki tatana good enough Mashego laha a ku ri mphensa a Mpumalanga ni va voni na vona ivi un'wana ku khalanga i lava yini la kasi a ni nga fanelanga ni tana a ni muteki wa mahungu na mena a ni sindziseka ku tikuma ni ri mbombela kambe swi ri tana hi amukeleni un'wana muhleri wa tipolitiki tatana good enough Mashego nhlekani riqingho ra Mashego na Mashego nhlekani swi tikomba Mashego va nga se lungheka la hi ndlela leyo 0860002543 nongora ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti mingisero wa mina ku kwalaho nga ko n'wangulo wa wena wu ri yini timhaka tingani hi ndlela yoyele a ni ku ta kuma tatana good enough Mashego la kambe ke swi tikomba Mashego rurani kwalano network ya n'wa yi kahle rurani good enough good enough avarhuri laya hi ku hayi hi nga ri ndhawu leyi va tshamaka yona a yi va lavi kambe swi ri tano 0860002543 loko hi nga se kuma good enough Mashego a hi yeni mahlweni hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini ka timhaka leti mi nga va ka mi ri na tona hi timhaka leti ta January 8 statement swin'wana swa leswi ni nga swi kuma hi sweswoleswo swa ku ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta ku va ku hakeleriwa vukorhokeri lebyi hi byi kumaka i swin'wana swa leswi nga kotaka ku hi yisa mahlweni tanihi tiko sweswoleswo loko tirhisa gezi u xava loko tirhisa mati u hakela un'wana mingiserelo nhlekani minjhani papa hi pfukeni n'wina minjhani na me ni pfukile brofo ni twa va kha va ku yile ka voice se mi fikile ha khensa swinene good enough mi sale kahle hi mugqivela hayi ku saliwe kahle la Mpumalanga na ku ri ku na chaka ya ku tala ngopfu va siye chaka la Mbombela a ni swa hi ndlela ku mi ta kota ku sala mitirhanyana mi ta sala mitirha hi ta basisa ya va vula va ri tani good enough migingiriko ya ANC yi tile yi kha yi hundza president va vulavurini mi twe yini la ka president Cyril Ramaphosa hi ta vulavula na vanhu vanharhu munhu wa ku sungula a vulavula na malunga a vandla ra ANC ra vumbirhi a vulavula na vaakatiko va Afrika-Dzonga wa vunharhu a vulavula na vahlawuri va ANC vanhu va ku ri loko ku na nhlawulo va hlawula ANC so loko wo yingisela ti-message ta yena a ti vulavula na vanhu lava vanharhu so eku sunguleni ka mhaka ya ku ri loko munhu a ri lunga ra ANC a lava ku kaneta a ri le ndzeni u ta hlongoriwa a vulavula na vanhu va ku fana na vo Jacob Zuma na van'wanyana la Mpumalanga na la tikweni hinkwaro lava vonaka leswaku va lava ku kaneta ANC va ri va ndzeni ka ANC a va lavi ku humela handle xa vumbirhi nkarhi vulavula hi mhaka ya ku ri ku lava vanhu va hakela mati va hakela gesi ya vona va endla swilo kahle na ku ri ku na ntirho wa ku tala 300,000 ya ti-portion ta ntirho leti kumikiweke leti endliweke a vulavula na vaakatiko va Afrika-Dzonga ku ri u kombela ku ri va ta hlawula ANC na ku la lembe leri hi mhaka ku ri ANC tirhile so ra vunharhu a vulavula na vanhu lava votelaka ANC ku ri ku na leswi ANC xi endleka ku sungula 1994 ku laveka na lembe leri va ta votela ANC so ti-message ta yena loko o yingisela kahle leswaku a nga vulavuli ntsena na vanhu va ANC leswi kombaka ku ri January 8 lembe leri hi hambana katsongo ngopfu na ti-January 8 tin'wanyana kumbe na history ya January 8 a ku ri la khomeke ANC o ri tshama vulavula na malunga ANC la Afrika-Dzonga na ka matiko man'wanyana sweswi January 8 leyi a yi twakala nga ri president u vulavula state of the nation address ku nga va ku ri yini xi nga endla leswaku mbulavulo wa vo wu pfa wu twala ongeti a va wu kongomisi ntsena ka timembara ta ANC va tiva ngopfu ku ri loko va languta ti-statistics ta va byela ku ri ANC yi nga swi koti ku tirha kahle lembe leri na ku ri loko yi nga swi koti ku tirha kahle swi ta vulavula ku ri history ya yona ku sungula 1994 vanhu va ku tala ngopfu va ta vulavula ku ri a ku na ANC a yi endla leswi na leswi na leswi so va lava ku ri hi mhaka ku ri ku na mavandla ku tala laha humaka ka ANC ya ku fana na vo MK Party na leya Ace Magashule na man'wanyana mavandla va lava leswaku vanhu va nga vi na confusion ku ri
loko i nga lavi ku na ANC i nga lavi ku tlhala ANC i nga tlhala na man'wanyana so i leswi endlaka leswaku ku na desperation loko mi yingisela vulavula a ku na desperation yin'wanyana ka mbulavulo wa se anti Mashego mani antivi ku nga va ku endleke yini la kameka ana va twangini va dlini kwala ka loko va ku kuna desperation hi ndlela yeleyo n'wina mi ri yini 0860002543 na lava ku bula na vona tatana good enough Mashego a ni swi tivi ku endleke yini Mashego ya swi tikomba desperation hi mhaka ku ri loko antivi ncindana ku ma va twa kwale ku mxani me ni nga va twi ku haleni kambe a na ha va twangi Mashego kahle kahle a rhuli la tshama kona hi swo swi nga hi olovisela ku swilo leswi Mashego a rhuri kumbe a cinci network ka sweswo swimbirhi hi leswi Mashego a fanele a endla swona i 24 timinete ntsena ku nga sipawara ya n'wina ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i khomele mingiselo mehe tatana good enough Mashego la swi tikomba riqingho ra vona ri kha ri tika swinene ku va hi va kuma se hi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku vona leswaku nkarhi lowu taka loko hi lava ku vulavula na vona ha va rhurhisa va rhurha laya hi ku lava tshama kona network a yi tirhi kahle hi ndlela yoleyo a hi sunguleni hundza hi la ta va ya yisa mahlweni loko vo va ri koho hi ta va ya yisa mahlweni na vona loko va nga ha ri kona hi ta va ya yisa mahlweni na wena mingiseri eka 0860002543 kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus ela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 nongonoko u i Afrika Wa Vulavula hi ndlela yoleyo kasi ta bula na nkulukumba mbele la ka ntlhanu timinete ku bela awara ya n'we eka nhlekani lowu hi bula na vona hi languteka timhaka letiya ta leti ti fambelanaka na timhaka ta ti-missing middle hi ndlela yoleyo kasi ke sweswi a hi ku timingisero me ku angula ku yini 0860002543 hi ndlela leyi tatana good enough Mashego va fambisa sweswi a va ha kumeki hikokwalaho ka swiphiqo swa vuthekiniki lebyi byi fambelanaka na timhaka ta vuhlanganisi seke hi khomeli mingiseri hi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku ringeta ku lava ku hi n'wi rhurhisa hi ku vuhleri bya yena byona byi lava kambe hi lava a rhurha hi ndlela yaleyo la hi nga le a nga koho loko hi kha hi languta ka timhaka ta matshamele hi network hi ndlela yaleyo 0860002543 nongonoko i Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisero mina ku nga va ku ri na mani wun'wani loyi hi nga n'wi twaku la layinini la kumbe ku kandziyisa rito ka 0652744391 sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini nongonoko i Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana muyingiseri wa hina hi loyi i nhlekani Hey. Me pfukile papa. Hi pfukile njhani? Hi pfukile man. N'wina mi ri? Mina ni ri tipolitiki i nchumu wun'wana wo tika ngopfu hi ku un'wana na un'wana u lava ku hanya hi un'wana kumbe un'wana na un'wana u lava ku pfuka hi un'wana. Manijwa ne? Ni mingiseri? Ni nga mi nyika xikombiso. Loko kusuka president loyi a nga pfala Mandela ku nga Mbeki Zuma u tirhisile va Malima ku susa Mbeki Zuma a tirhisa Cyril Ramaphosa ku susa Malima a susa Jacob Zuma ivi ku nghena Ramaphosa se Malima luya a nga susa Jacob Zuma munghana wa Jacob Zuma hileswaku ka tipolitiki swi swa kona xindiwani vo tlanga hi vanhu lava va va fambisaka amen manitwa ne
no vanhu nga twisisi ku loko mi ku va tlanga hi vanhu mi vula va hi vanhu lava va tlangiwaka hi vanhu phela vanhu lava va fambisaka va lo va vhotela se ni vula ku loko n'wina mi vhotela munhu I va tlanga hi n'wina swi vula ku mi hlawulangi kahle hileswaku a hi nge pfuki hi va na ku hlawula kahle a South Africa muhashi hi nge pfuki hi ve na ku hlawula kahle un'wana na un'wana loyi hi nga ta n'wi nghenisa o tsakela ku voteriwa a nghena a ndhawu ka ku nghena a sungula swi endliwaka hi van'wana hinkwavo lava va nga ku fambiseni I problem leyi hi nga na yona kambe a ku nga ta va ku ri xiphiqo hi ku a ni ngo loko ku ve lava mi nga na vona kumbe lava nga kona a mi lavi vona a mi ta cinca hi tona ni yima na n'wina ngopfu sweswo hileswaku ku cinca ka hina yaloyi hi n'wi cincaka hi n'wi nghenisa ni mi nyike example ya ku Jacob Zuma u tirhise Malema ku susa Mbeki loko se Jacob Zuma a ri president Malema yaloyi a nga endla leswaku Jacob Zuma a va president a n'wi jikela a ku Zuma a nga kahle ivi Zuma a landza Ramaphosa ku ri a ta n'wi susela Malema hileswaku xo va xindiwandiwani ho jikajika ndhawu yin'we ka tipolitiki hi nge pfuki hi ve na president ya kahle unless a ni swi tivi na ku nga endliwa yini a ni tivi hambi na ha twala ni mi yingisele kahle ni mi twa kahle hileswaku le Mpumalanga president Ramaphosa a va kha va vulavula hi leswi ANC yi nga ta swi endla kumbe yi nga ku swi endleni va themendela na mapatu va themendela na gezi va themendela na hinkwaswo ka mapatu malama ma nga endliwa ma tluriwa hi lamaya ma nga endliwa hi mfumo walowo a va ku mfumo wa xihlawuhlawu wa ti-homelands mapatu lama nga endliwa hi Gazankulu aka tindhawu leti hi tshamaka ka tona hi wona ma ha ri ku kahle lama ma nga endliwa a ndhawu ka loko se kusuka 1994 ku ta hala man'wani ma thiwile na mavito ya ku ve I xikontiri xa gravele hileswaku la patwini timbhovo ntsena ku hava na nchumu ene timbhovo teto ni nga ku holiday leyi ti pfunile ku ri mimovha yi nga tsutsumi ngopfu hi ku timbhovo ntsena magoji ntsena la mapatwini a hi swi tivi ku ri hi swihi leswi faneleke swi endliwa ni mi twile papa ni mi twile ni khenseli papa no na mina na kenza Income 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ile ka Munghana Lone FM makomba ndlela na mbona mi le tirhiseni but onge good enough Mashego anga ri ka ndhawu ya kahle hikuva riqingho rakwe ri na ku ka ri nga twali kahle ntiyiso vavavumi hi ta n'wi hlongola leyi a nga ko I fana rhurha a ya kuma kun'wana ko tshama kahle ku hi ta kota ku n'wi twa kahle loko a kha endla vuhleri bya yena hi ndlela leyo khalanga Dlamini Zuma va lava ku ya kuma Zuma eka MK party Zuma va hi tisele magupta president vote vumbiwa bya hina is the best eka world kambe a byi tirhisiwi swona byi kahle hi maphepha I Opa James Mula a nga tisa tlhelo rorolero kusuka a Gavaza wena u ri yini 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula hi ta vuya yisa mahlweni ndaka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lone FM komba ndlela ka vula hi voyamela tlhelo ro karhi ni commitment ya tintsena nge ba wa ra yan'we a va ri yan'we mahungu ya misava na sisibonge n'wana Timaluleke xana wena n'wangu lo wena vuri yini ke committee timhaka hi tweni n'wana mingisero ni hleka Mpfukile botsete hi pfukile mjali papa hi pfukile botsete no va na timhaka timbirhi ntsena ni nge ni khomanyana leya ANC botsete ANC botsete swithembiso swa president hi twile mara mina no va na ku vilela ka ku loko va tshembisa va nga chiki va ta cheka ku leswi va nga tshembisa swona vanhu ve le ku swi kumeni na because va tshembisa mara swi nga ve le ku swi kumeni swi leswi swi tshembisiwaka so hi yo challenge leyi ni yi vona ku ri hi va na yona loko swi ta ka vukorhokeri lebyi va hi tshembisaka swona hi nga swi kumi so ya vumbirhi botpete I xivutiso na ku vutise botpete ku loko munhu a qachiwa aka government botpete ku va ku langutiwe ID loko ID yi va yi tsariwile ku hi mina Ishmael ni huma Mozambique ni wa le Mozambique mara ni ID ya la na pfumeleriwa ku thoriwa ka department yo karhi
a ni ka xiyimo xa ka xo hlamula kambe ku na vanhu lava va humaka matiko yo hambanahambana va tirhaka ka tindhawu to hambanahambana kwala Afrika-Dzonga. Van'wani ntsundzuka wun'wana nga ka xiyenge xa timhaka ta swikambelo ka ndhawu leya dyondzo ya masungulo loko ni nga hoxi suka Nigeria. Se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ku na vadyondzisi lava va dyondzisaka swikolweni swa hina, van'wani va suka Zimbabwe, van'wani nako va kha va tirha na mfumo. A ni swi tivi ku tlhelo leri mi ta ku hi ro hi rihi. Mtana tlhelo leri hi mhaka ku ni zame ku langutisisa hi botest ti-department to tala vanhu va le handle va tele ngopfu ene hi karhi hi rila ku a ku na mintirho a South Africa. Mara ni nga mi nyika example ku na branch yin'wana ya masipala la Tshunere Bara yi rhangeriwe hi Nigeria branch liya. So ni nga ta ku kombisa ku ni vona nga ku mfumo wa hina wa hi feyila kwalano because loko ku ri ku ha swi kota ku thola munhu wo huma ka tiko rin'wana aka under government a ni tshembi ku ka matiko man'wana va swi endla sweswo botete. A ni voni ku va nga va swi endla so a ni tivi ku a ku vi kumbexani ku langutiwe timhaka ta ku vuswikoti byebyo hi nga na byona n'we van'wani mi hava. hayi a ni tshembi ku nga va ku na vuswikoti bya ku ri a hi nge example va ku i director ya ndawulo yo karhi hi na vona vanhu lava nga va ku ti-director va qualifyaka but mi ti vutisa ku waloye a nga wele handle i thorisiwe ku yini hi fike njhani ka ku a kumeka a ri ka that loko a fika ka department a fika already a ri ka higher position man twisisa ku ri ku ri na vanhu ka lower level lava va nga na tona ti-qualifications leti ti nga endlaku ku ri va na that department mara a ve le thoriweni. So hi ta ala hi rila hi ku mintirho yi kona South Africa loko ku ri hava mintirho vanhu va le handle va nga ta tsutsuma va tala. So a hi fanele hi va na leswi hi nga swi khomaka ku ri i ncini lexi ndzhaku ku kumeka ku thoriwa vanhu va le handle vanhu va laha kaya va nga thoriwi. A ni lwi na vanhu va le handle va te na maphepha ma right swi vula ku HR ku na laha va nga ndleku swona because ID ya munhu wa Mozambique wa Nigeria ya tsariwa ku huma kwihi. So no one kambe kumbexani ku ngo tlhe ku langutiwa sweswo swa ku kahle ve ri yini bona hi timhaka ta milawu ya matholelo ya tiko leri a wu pfumeleriwi ki ku thoriwa loko nga ri wa la tikweni. hi fanele swa vayingiseri kumbe siku rin'wana va ta hi pfuna hi sweswo hina hi nga swi tiveku hi kota ku swi tiva hi ku ni tle vulavisisi bya le henhla ngopfu va tela ti-department vanhu va le handle va tele ngopfu. That is why loko mo kuma ku ri na ti-meeting ta government most of the time ku ri vanhu va ntima ntsena most ku tirha xilungu because of language a ku nge twananiwi loko vulavuriwa hi language yin'wana. Example loko vulavuriwa hi Xitsonga ku ri na Matsonga ku nge twananiwi loko lowun'wana a kha huma Nigeria man twisisa. No nyiketa example a ni vuli ku swi fanele swi va hi ndlela yaleyo mara no vulela ku va yingisela va hi pfuni botpete lava swi tivaka hi nga hi swi tivi. ni mi twile voto mina hlayisekana khesta swinene ntsevu timinete ntsena yi nga se bawara ya 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona na FM makoma ndlela ntirhi ku tisela wona tweak suka a studio 1 again un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani muhaxi khensa loko mi fambe kahle mithembu ya mi hlayisekini a Mbombela mi ya vona ntirho wa ku saseka swonghasi lowu ri kona tolweni. Xa vumbirhi i ku nduduzela comrade Novula Mkonyana mani ni vone va saseke swinene va mbale xibelani xa swigaza so na va khensa swinene swi komba ku ndhavuko wa hina wu kahle hi yo mhaka na vanhu lava va nga ri ku va rixaka ra hina va wu tsakela va tlhela va wu promota ku ya mahlweni. Ya ni twembile ya leyi vava swinene ngopfu hi mugqivela walowo hi nkarhi wa vo 9 nampundzu loko ni twa ku ku na vaseketeri kuloni kumbe timembara kuloni ta hina ti nga kumeka ti lahlekeriwa hi vutomi a Makhuva Slofu ni kumeke moya mi wu tshovekini mara hambiswiritano moya wa vona a wu yi mahlweni wu etlela hi kurhula a va ya tlangela phati ya vona. Ku na timhaka timbirhi tinharhu laha ni lava ku ti kombisa ni nga ti teka ka leswi swa ku tala swi nga vulavuliwa hi president hi mugqivela hi ku yimela vandla hinkwaro ngopfungopfu NEC i timhaka ta ku employment age limit kumbe malembe lama vanhu va fanelaka ku tsemiwa loko va fika ka wona ma ku thoriwa ma ta kumeka ma nga ma susiwa kusuka ka malembe ya 35 ma accommodate kumbe ku amukelana na lavan'wana
va nga ha laya ka ntsungu lowu ya wun'wana wa malembe ni twa ni swi bela mavoko swinene mara ni ta tsaka ntsena loko swi endliwe leswi mi ngo ku na gazeta swi gazetiwile ku mpela swi fanele swi formaliziwa hi ku ya hi vumbiwa bya tiko. Lexin'wana lava ku xi kombisa nghonohaxi i timhaka ta ku va tshikelele timhaka ta ku prioritizer kumbe ku yisa ngopfu mahlweni kumbe ku phushela mahlweni timhaka ta vantshwa ku va fanele va kumeka va absorbiwa eka dyondzo va tlhela va absorbiwa eka ku thoriwa hi mhaka ku vantshwa lava hi vulavulaka hi vona va endlaka the biggest chunk ya population ya Afrika-Dzonga. So loko that element or that problem yo kumeka yi kha yi lulamisiwa hi ta vona tiko ra hina ri kumeka ri famba ri ya ka the right direction. Timhaka tin'wana lava ku ti kombisa muhaxi i timhaka ta hala ka phati ya hina va kombisini leswaku branch yin'wana na yin'wana ya African National Congress hi mhaka ku hi tivitana leader of the society. Branch yin'wana na yin'wana kumbe timembara ta branch yaleyo va fane va rhanga emahlweni eka swidingo hinkwaswo swa miganga leyi va tshamaka ka yona va swi tshikelelini sweswo. Emugangeni ku riliwa hi vugevenga ku riliwa hi leswi na leswiya. So mara loko ti-branch kumbe timembara ta ANC to kumeka ti salela ndzhaku hi ta vona swilo swi kumeka swi kha swi ndla swindiwandiwani ku ya mahlweni. Mara loko ti-branch kumbe marhavi ma ANC no kumeka ma pfuka vurhongweni lama ma nga vurhongweni ma ta kumeka swi tikomba ku impela hi murhangeri wa tiko ra hina Afrika-Dzonga ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona. Ni khani ya ku heteni hi muhaxi hi wa ntlhanu towards the main rally loko va ri ka Galadina va kombise hi timhaka ta crowd funding initiative leyi yi nga launchiwa ka African National Congress. I mhaka leyi mina ni kha ni yi rilela ka minkarhi ya ku tala ngopfu ku yi fane yi kumeka yi humelela se officially yi launchiwini. Swi ta hi pfuna ni le ndzeni ka vandla sweswo ku hi kumeka hi ya mahlweni hi ku hlengeletiwa timali na n'wina muhaxi loko mi swi tsakela ku hoxa mali mi ta hoxa hi leswi swi ni tsakisaka hi swona ku a swi bohi a ri membara a contribute ni kha ni heta n'we muhaxi no la ku kombisa ntsena timhaka ta ku lava va sukaka ka vandla ra African National Congress na mobilization yi sungulini hi le ku yi tweni hi le ku haheni ka ndhawu hinkwayo va sukaka va kumeka va kha va landzela great leader ya vona kulungu Jacob Zuma. Ina a va fambi hina van'wana ha swi amukela leswiya hi mhaka ku loko swilo swi nga ri kahle avandeni a swi fanelanga ku swi tshamisa sweswo ho fane ka renewal process leyi nga ka yona ku fane ku humelela sweswi hi swi vonaka handle ka swona a yi to vulavuriwa ntsena renewal. So leyi hi yo renewal ya mampela ene will go out ya kumeka handle leswi ku na recruitment drive hi kumeka hi tisa va secretary va ku tala kumbe xana timembara ta ku tala ka African National Congress ku ya mahlweni. African National Congress yi kumeka yi tshembiwa hi vanhu kusukela sweswi ku ya mahlweni. And then lexi ni tsakisaka i timhaka ta ku vanhu electorate va ta kumeka va kha va ya vota African National Congress yi vuya matimbeni even though it will be marginal but hi ta kumeka hi kha hi ya vuya matimbeni hi yisa mandate ya vanhu ku nga ku yisa service delivery a vanhwini hi ku hambanahambana ka tindhawu. Muhaxi wa mina mo ni gina ta kwalani ka siku ra namuntlha ni khensa nkarhi wa n'wina. ukhensa mina 0860002543 i swin'wana leswin'wana muyingiseri a kha vulavula hi swona la ku mikama yin'wani loko sweswi ku fanele ku tiveka ku i va mani lava va yaka ka MK xikombiso kumbexana swi nga vuyerisa vandla ku tlula ku ri lahlekerisa ku ya hi laha van'wana va hleketaka ha koho. Ku anakeni i ntiyiso swa tiveka ku vandla ra African National Congress a ri votiwi hi swirho swa rona ntsena. Ku na vanhu lava va votaka vo ngo va vaseketeri vo ngo va voti va nga ri swilo se swi nga endleka mi kuma ku swirho swa famba kambe tivhoti ti nga fambi hi ku swirho na tivhoti i swilo swimbirhi. A hi tivi hi ta twa hi n'wina ku n'we mi ri yini 0860002543 na van'wani va vulavula na ku mhaka ta ku ku na nkama lowu van'wani va nge a va ha yi ku vhotini kambe loko va nga yi ku vhotini a ku ri mhaka ya yini kumbexani loko se swi ka swi ndlisa sweswi lava va nge a va ha yi ku vhotini kumbe se va ta ya ku vhotini a hi tivi swa n'we hikuva mi swi hleketa hi ta twa hi n'wina loko masiku ya kha ya famba hi ndlela yaleyo ku lulamisela professor la ku hi ta bula na vona va tsale tsala rin'wana ku hela ka vhiki n'we mi landzelela ku timhaka ta mahungu ya ku hela ka vhiki ni tshemba mi ri vonini professor Hlengani Mathebula moya mi ri hlaya hi ta kota ku njhekanjhekisana hi roho na vona ku ya mahlweni loko hi tshike hi va nyika nkarhi ku va hi bula na vona hi ta bula na nkulukumba mbele loko vuya emahungwini ya misava lawa hetiselaka wo
hi ku tinyungubyisa hi ntombi ya lakasiyandani vongi n'wam'wanati Maluleke ya vongi Palamende ya rixaka. buti minjani hi pfukeni minjhani botome pfuki ku na Andros ta pinya rimbombela la inkombo tenros ke loko hlamula katsongo la buti la ka eka xitshokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na analysis leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu mara mhaka leyi ni vonaka buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa nga ku swi vo approve etliliniki swa ku lama approve munhu ku vabyanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka se atliliniki va tatlisa ku yini ka tliliniki a va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va lo ku ya va vona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku talapha va mandla va ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki atliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika wa vulavula. Isweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM nongona ku Afrika Wa Vulavula khensa swinene loko mi nyike nkarhi eka hi khensile vonge n'wam'wanati Maluleke hi ta tsutsuma swinene ni lava ku amukela buti lava hi lavaka ku va hi bula na vona la hi langute ngopfungopfu ka timhaka ta ndzawulo liya ya tidyondzo ta la henhla na vuleteri nkulukumba Mbele hi lava ku hatsa hi vulavula na vona hi ku gezi xinchina lexi hi nga tima nkarhi wihi na wihi sweswiwani hi lava ku cinca shift ya load shedding hi ndlela yoyoleyo se hi lava ku languta ka timhaka ta ku mbuyelo lowu nga hetelela wu va koho endzhaku ka loko holobye u va tivise timhaka ta leswaku ongeti ku na mali ya mpfuneto leyi nga kongomisiwaka lava va nga ti vitanaka the missing middle budveli i va suka ka ndzawulo yo yaliya Mr. Mbele, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Swi tikomba va nga si fika lava hi lava ku va hi bula na vona hi ndlela yoleyo kambe ke nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi laha hi nge hi ya kona sweswi na tatana Ncindani leswi mi swi twa swo khotlokhotlho i xa hi dyatimanga hi swo swi hi raselaka laha xa hi swa rasa sweswi kambe hambiswiritano hi lava ku bula na Budveli la Mbele kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya la henhla na vuleteri hi ta twa ku va ri timhaka tingani ku ya emahlweni kambe ke swi tikomba ngeti a hi se va kuma ku va hi bula na vona hi ndlela yoleyo kambe ke loko mi nga se va kuma hi ta kuma na ti-voice notes ta n'we hi twa ku n'we mi nga kota ku va mi rhumela ti-voice notes ti ri yini mi angula mi ku yini hi tihi timhaka leti mi lavaka ku vulavula ha toho eka nhlekani lowu hi nga eka wona nongonoko ku ri Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela leyo kumbe u kandziyisa rito ka 065 kumbe u yi bela riqingho ka nomboro ya ntolovelo ya 0860002543 hi tirhi lava ku bula na Velile Mbele kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya la henhla na vuleteri. Velile, good afternoon. A swi tikombi hi ri na vona la swi tikombi hi ri na vona hi mani hi twa ku muhumelerisi ve ri hi na mani loko ri ku tatana Mbele a va kona tlangani ti-voice note Ncindani hi twa ku lava nga rhumela va ri ye inhlekani Budpet inhlekani vayingiseri hayi January 8 statement hi xitwini Budpet xi tshama xi sasekini ku fana na malembe lama nga hundza switshembiso kambe ku endla do Budpet ka phati leyi ANC hi nge humi ni swi vone kahle hikuva va tate stadium xa Mbombela swi fana khale Budpet loko ha khida lomiya minambyeni yo thyaka so ku va na bava lowo a teka leave ntirhweni every December loko ya khideni ku loko hikuva va nga swi lavi khida ku mati lama mathyakini se bava loyi a yima handle loko hina hi nghena hi ba mnyupi loko humesa nhloko nkuma yimela a khome nkhava butswepfu a khome na mpahla ya wena ku before i ta kuma mpahla i fanele hi ndi biwa and hi nge yi kaya ka wena Budpet nga ri na mpahla vatswari va ta swi vona ku wena u ri ku khideni so laha ni zama ku vula ku hi nge koti ku huma ka phati leyi swa hi tshama ndzeni ka mati hi ba mnyupi swa fana ha humela handle hi ta boha tinhloko hi mutswepfu inkomu
timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika Wa Vulavula. Hi kona ku ta korhekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Avuxeni Botpete, mi ta ku fike njhani la ku ANC yi lavela yi tshembisa vanhu mintirho, while na vona vanhu lava tshembisaka vanhu mintirho a va tirhi, vo va kombela ku va campaign va tshembisa vanhu ti-permanent job while vona a va tirhi. Mi ta ku fike njhani mara kwalani Botpete ka ku va hi tshembisa mintirho vona va kha va nga tirhi? Inkomo mi na amukelani kwala Giyan section A. Inhlikani na vaxomi Botpete, kahle khalanga loko ni tshame ni ku ni hleketa leswi endleka kula tikweni, mina ni hleketa vanhu va ka Gupta khalanga hi vumbiwe ngomani la tikweni khalanga va ku ti-Guptas ti dya mali ya tiko va xenga tiko. Botpete, ku famba ka vanhu va ka Gupta la tikweni ku lahleke mintirho yo tala ngopfu khalanga. Vanhu va Gupta khalanga ntiyiso kahle a va zangi va onha nchumu, a va tisa mintirho, a va rhangele tikhampani to tala ngopfu khalanga. Sweswiwani Botpete mintirho ku hava, vukungundzwani byi tele ngopfu, i load shedding, swo tala Botpete hi le ku hluphekeni la Botpete. Vurhangeri bya nkulukumba Jacob Zuma khalanga na va hleketa na Bot July a byi nga ri bede hi ndlela yaleyo Botpete ku tlula bya sweswiwani khalanga. Na va hleketa mina va ka Gupta kahle i ntiyiso khalanga, so ni mi ta ni khomela inkomu khalanga. Botpete na muhumelerisi vaseni Botpete a hi vonile hi weekend ku ri xipinyapinya xa mabazi lama ma hayariwile ku ya le Mbombela. Leswi ni nga xi tiveki ku mali leyi va nga hayara mabazi hi yoho va ANC va yi kuma kwini loko ku ri ku a ku nga ri khale vatirhi va voho a va nga tirha va nga holi, va exploitiwa hi ANC. So mali ya ku hayara mabazi a hi tivi swa ku yi ta hi kwini. Okay, hambiswiritano ni vona nga ku swi nga bohi swa ku va nga ze ANC yi ya hlengeleta vanhu Mbombela stadium. Lexi a xi fanele a xi endlile a ku a ya le Thule House, a fika ri Thule House a kota ku hlaya obituary ya ANC. Khensile Botpete. Mina loko Zuma a ha vuyile ka tipolitika a ni hlamali, na loko a pfule phati ya yena a ni hlamali. A ni u tshame hansi a langutisa, wa swi vona ku ne vanhu va la South Africa a tiko leri vanhu va kona va lahlile, vo vhota ntsena njhe. And then na loko hambi wa va nyika service delivery, hamba u va nyiki and then va ku vhotela, va vhota hikuva va rhandza munhu. Se wa swi tiva ku vanhu vo tala va n'wi rhandza ku nje loko a yive mali ya tiko mara va tlhela va n'wi vhotela. Se na mina loko a no kuma chance yaleyo yo fana na Zuma ku ni kota ku yiva vanhu va tlhela va ni vhotela, a ni ta tlhela ni vuya futhi ni ti pfulela vandla ra mina ra mkhondo wa xinkwa. Na khensa Botpete. Inhlikani Botpete, inhlikani ka Munghana Lonene, hakuthi Botpete. Tele kule na ANC leyo ya hina le, sorry ku ya hina le. Botpete phakathi ka vatirhi lava nga kona, varhangeri va hina lava hi fambisaka lomu makaya na le malokixini, ku nge vo bebula hi mhaka wun'we, va vo huma ka mhani wun'we. Kungundziwana a byi heti mara sukela since 1994 hi sungula ku vhota hi kuma xigiravusiku xa ku xexe hi vhota, mara a hi voni leswinene, hi swi voni leswinene. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula ila inga kona mingisero Munghana Lonene FM imanga itinkari hi vuya ka wena 15 timinete ntsena bila wara ya 13 hi khensile swinene n'wina mga hi rhumela ti-voice notes ka nomboro leya 065 7443911 a hi yerini ka Botvelile Mbele kusuka eka ndzawulo ya Jonathan Henhla na
teri hi twa ku ri 3.8 billion yi vula yini ka the missing middle. Butvelile, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Oh, thanks, my brother, and thanks for the opportunity and afternoon to your listener. And we really want to apologize for keeping you holding for a relatively long time, but I sure hope it is worth doing this interview. Let's start from the beginning, if we may, Butvelile. 3.8 billion, it sounds a lot of money, but compared to the 40 billion on NSFAS, I think it's a drop in the ocean. All right, thanks. So let's explain. So yesterday, what the minister announced to the nation is something which we call the comprehensive student funding model. And this is essentially a loan scheme, my brother. As you would know, currently NSFAS does not cater for students who come from families where the household income is 350,000 and above, right? So the loan scheme is meant to cover the households whose combined household income is 350,000 to up to 600,000. And it's going to cover both TVET colleges, Nama University. And the other thing is the students are going to go into a loan agreement, and then they are going to renew the agreement every year. Now, what we require from the student is that the student must pass on an average of at least 60%. The student, itola 70% and above, the student gets a 50% discount on the loan, right? The loan covers books, the loan covers learning material, the loan also covers accommodation, right? And how does one access this very loan? Does a student need consent from parents? How is the process there? So we imagine the process is going to be not different from what we have now with NSFAS. And this is because the department has decided that the organization that's going to implement this is NSFAS. And this is because of a number of reasons. NSFAS already has the capacity to administer a bursary and loan scheme, even in terms of the law. But also we have made extra money available to NSFAS in order to boost the capacity of NSFAS, because remember, we are now adding to the responsibility of NSFAS with this new loan scheme. So that's why we... xana u lava ku sekiseka ra wena kumbe u lava aka yindlo yintshwa vhakela switolo swa hina swa ka ladumadiwe limpopo na mpumalanga hi na wena minkarhi hinkwayo ha pfula exikarhi ka vhiki hi 8 o'clock na mixo ku fikela hi 5 na madyambu kasi hi mugqivela hi 8 o'clock ku fikela hi 2 o'clock na nhlekani hi sonta kumbe hi ti-holidays hi pfula hi 8 o'clock ku fikela hi 1 o'clock na nhlekani tsundzuka u nga ha xava mi hi xikweleti xa wena xi kutana ID na 3 month bank statement na xilipi xa nkarhi wolowo xa muholo swi le ka laduma where you save and score. timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika Wa Vulavula. I sweswo mingisera Mngana Lona FM ikhomele xinchina lexi loko i ri kule xa yila. Butvelile, you were still explaining the process of the loan scheme, and our system here just got in between us. That's why you were faded away. It's also because I'm broadcasting from a remote area here, and I'm not in the main studio. My apologies for that. Let's go back to this issue of 3.8. Is 3.8 the only amount, or is an augmentation of another amount that has been put aside before? All right, so the 3.8 billion that the department has made available, this is for the implementation of what we call the first phase. So the first phase is between the years 2024, which is the current year, and 2025. That is the first phase. But over the 10-year period, we anticipate that we are going to need something between 10 and 40 billion. And it then means annually we will have to fund the scheme at the rate of between 3 and 4 billion per year for the 10-year period. So this is just an initial amount, which we call a capitalization amount, which is just to kickstart the scheme. The scheme, and we know with NSFAS the closing date is the 31st of this month. And what about this scheme? When is the closing date for application?
So NSFAS is going to make an announcement on the details very soon. So we have the implementation plan is going to be announced by NSFAS. It's going to include those details. Yeah, it's going to include all of those details. Yeah. And finally, as the department, what is it that you are doing differently to what you did last year to improve the services, particularly when it comes to the manner in which students are funded at our tertiary institutions? Yes, I mean, that's an important question. So in addition to adding to the existing financial aid scheme that we have through the new funding model, what we are also looking at currently is that we are looking at various ways of improving the capacity of NSFAS, but we also had a discussion with the vice chancellors of the universities just this past week about them improving how they are servicing students, right? Because remember, the universities and the TVET colleges are run by their leadership, and it is important for the minister to meet with the leadership and share with these things. So one of the concerns that the minister raised, and it's a CPO in that meeting, was things that relate to the quality of service that our universities and our TVET colleges offer our students and the turnaround times. And one of the things that the minister was emphasizing was that our academic institutions, colleges and universities must improve their turnaround times for students. So, which means if something is supposed to take 7 days, it must take 7 days, not more than 7 days. So there has been a talk that the minister had with the heads of the institution so that we make sure that there are no those types of hiccups at the beginning of this academic year and throughout. But Velile, thank you very much for your time. We really appreciate it. We wish you good luck on this 2024 academic year. I'm sure everything will kick in earnest as early as next week, Monday, after the results shall have been announced from DBE. Otherwise, thank you very much for your time, Velile. Thank you also for the opportunity. All right, Butvelile Mbele basuka ka ndawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri va ka va vulavula hi timhaka ta mpfuneto wa swa timali lowu vengeri kolomo ya ka 3.8 mabiliyoni ya randi ya vekeriwe tlhelo ku ri nengo wo sungula ka ndawulo ya le henhla ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri hi ndlela yo pfuna vadyondzi lava va vitaniwaka ti-missing middle hi lava vatswari va vona mali leyi va kota ku yi nghenisa kaya hi lembe yi nga xikarhi ka 350 wa magidi ya tirandi na 900 wa magidi ya tirandi. Machudeni malamo va ri hi vona lava va nge ku na mali yo karhi leyi nga pfunaka loko ku ri na n'wana loyi a fanaka dyondza xikolo va ku ta laveka ku n'wana yoloye a pasa hi kwalomu ya ka 60% eka tidyondzo ta yena. Loko a dyondza tidyondzo ta 5 ta 10 swi vula ku u fanele va pase tidyondzo ta 6 eka letiya ta 10 ku va kota ku ya mahlweni na ku pfuniwa hi lembe leri nga ta landzela. Ntlhambirhi loko u pasa kahle 50% ta mali leyi a nga ta va a yi lombile yi ta hundzuka basari. Xa vunharhu va ri maendlelo ya koho ya ku endla swikombelo leswi ya ta fana na leswi NSFAS yi tirhisaka xiswona. Va nge NSFAS hi yo yi nga ta teka ndzhwalo lowu hinkwawo ku vona leswaku ku hetelela ku pfuniwa vadyondzi lava va te mali leyi ta yi kha yi ngeteleriwa lembe na lembe. Ti-missing middle ni tshemba ku na n'wana mi kume xa n'wanchumu na n'we van'wani n'we na van'wani vele vo ka mi nga ri mi humaka mindyangu leyi nga swela mi hola mi nga dyondzisiwa xikolo hi timali letiya ta mpfuneto ta ti-child support grant sweswo swa ku taniya mi vhemba mi lulamerile ku mi nga vhemba xikan'wekan'we ku va n'wehe mi hetelela ku mi va ka timhaka ta ku tikuma se mi pfuniwa hi NSFAS. Kambe ke swi lava mi endla swikombelo ka ha ri nkarhi mi landzelela ku ya amahlweni. A ni kha ni bula na muhumelerisi wa mina hi tlhelo ra swa la michinini la tatana Patrick Shah hi vulavula hi timhaka antshwa lava nge le ku yeni hala na hala vo tala va vo a va landzeleli minongoroko yo fana na leyi. Loko se hi kha hi vulavula hi swilo swo fana na leswi swi va hundzile leswi hi swi vona hi ku loko hi ta vona vanhu lava taka va fika va hi xewetela vo tala va vo vatirhi vo tala va vo i vanhu lava swi vona ku se va tshamisekile a swi talangi va koho kambe va talangi lava va ta ku twa ku na ha ri n'wana wa xikolo
kumbexani mhaka ku hi haxa va ri xikolweni a ni tivi kambe hambiswiritano mingisero mehe 23 timinete ntsena ku bila awara ya 13 komisa hi leswi velile mbele kusuka ka ndhawu leya dyondzo le henhla na vuleteri a vulavula hi swona ku va NSFAS ta va sala ndzhaku hi ku ya hi yehe i ri va hi vo va nga ta va ta hi hlamusela kahle timhaka ta leswaku ku ta yisiwa ku yini mahlweni hi pfhumba leriwani loko ha vulavula hi va NSFAS khampani leyi nga xikarhi ka timhaka leti ta hoyihoyi leyi nga pfuxiwa hi va outer na yo se yi hlamurile van'wani va nga se yi hlwerile ku hlamula ka kona a ka ha hundliwa yini eyi katika 23 timinete ntsena ku bila awara ya 12 wena u angula ku yini komiti timhaka ya 13 wena u angula ku yini 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za nongona ko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mani ya le ka X hi twa ku nga ku ri na yini nangwe mi nga hi bela ku riqingho ka 0860002543 hi kota ku twa ku nan'we kwala mi nga ko mi nga va mi khomele yini hi ndlela yoleyo mani hi twa ku ka X ku nga va ku ri na yini ka X ku na hini ngoveni wa le diyeni a nge va xumi khalanga man a yimeni nyana leswiwani a hi yimeni nyana hi ta swi vona nge vulavuli hi xixin'we siku na hi xixin'we siku ku ri ku na patu hala ku na hayi kona aka hina swi nge koteki ku vulavula hi xixin'we masiku lama hinkwawo la ya hosi kama hi tweni wena mwingiselo wa mehe ku n'wangulo wa wena wu ri yini 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ku nga ku ri na un'wana mwingiseri wo hetsela hi nga n'wi kuma ku ncindani kwala mi nga kona hleka a ku na munhu laha a ku na munhu 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ke mani hlaya swe hini ngoveni wa le diyeni a nge putpet ku na pato ri nga ku endliweni la Velvertin ni kombela ku mi sendela swifaniso swa ri na mi ri vona sweswi vanhu a va na swisolo sweswi xilo u xi vona xa ha sungula a xi kahle na biloho ra kona a ni voni ku ri nga va ri ringanerile ritsongo ngopfu oledi ni rhumeli hayi mativa Afrika-Dzonga ka tsakisa a hi tweni ni ku hi nga ku mingiseriwa hi tselana i nhleka loko ni kha ni tirha ni ri kule swi vava loko swi fika kwala hikuva ni va ni kha ni nga swi tivi ku mi kona a mi kona a ni koti ku vona nchumu no rindzela ku va ni rhumela xin'wana na xin'wana kambe a hi ku timingiselo wa mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela handle ka sweswo mintuku hi ta ku tisela un'wana nongonoko kusuka ePolokwane vhiki leriya ra mbuyelo wa ka grade 12 a ni ka ni twa muhumelerisi wa mina la michinini la a ku swi tikomba ongeti ra vutlhanu hi ta va hi nga ri kona la i ta va a ri ka ntirho wa timhaka ta mbuyelo wa ka grade 12 se swi vula ku mina na wena hi ta hlangana la studio 1 aka Masingita Mall Msumbunuko hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula handle ka sweswo a hi yeni mahlweni tiphina hi vuyingiseri bya Munghana Lonene FM mitlangu ya AFCON nayo yi le ku yeni mahlweni loko hi ka hi languta sweswi muyingiseri wa mehe ni le ku languteni ni vona xiyimo lexi xi nga xiswoho lava va humelerisaka timhaka ta mimpfumawulo ka mitlangu leyi a va swi koti leswaku loko yingisela ku vava mani loko vona ku vava wo twa muhaxa kha vulavula ri yexe a ni swi tivi ku va mani lava nga kwele khampani leyi nge le ku tirhisiweni ku va yi humelerisela timhaka ta mimpfumawulo na swifaniso leyi a Cote d'Ivoire a hi swi koti kambe hambiswiritano a hi hlanganeni na nongonoko lowu nakambe munduku a humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi ti ku angula ku yini ku ya mahlweni munduku sweswiwani dzumba na mina ya landzela na Ike Ngoveni kambe sweswo endzhaku ka loko hi kume nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya ora ya 2 na vongi n'wamungwana Timaluleke ya vongi